Dostlar, assalomu alaykum. Hurmatli mekendeshlar. Hurmatli YouTube ko'ruvchilar. Bugun 27 oktyabr 2024-yil Xiva облысы Soquluq rayoni Soquluq mol bozorindamiz. Жаңы bozordamiz dostlar. Bu 4-chiqarilish, uylar tartib ko'rgazamiz. Bu yoqdan boramiz, Markunovdan qaytib kelamiz. Tartib sizlar только лайкты басып qo'llaysizlar. Kanalga qatnashganini unutmangizlar. Biz başladık anda. Bu yerde jalan torpoqlar ekan. Uçok, torpoq. O kunajında kancadan? 75'te. 75. Var o da şut. Yaşlar bir yaşlar. Şimdi jet aydı. Bir yaş. Tamam. Anca da olur. 75 mi? Bayga kança bu? 115. Bulta. Muz olsun yani. Muz olsun 115 mi? Kancadan şef var. 80'den sonra otas koyup koyduk. Ekoy 80. Var. 75'ten ekoy. Ekoy 75. Var. Paltaraşka bir yaşlar. Konajım okaldı. Konajım. Kaç elek şu? Kaç elekte? Ya kaçtı? Kaç narkosu kaç balası alıp koydun abi? Narkosu kaçtır? Balası alıp koydu dedik. Ular kaç elek? 80. Bir yarım ay baylanıptır. Assalamualaikum. Kancadan? 65. Bilgi istiharı. Arasında bilgi istiharı. 65 mi? 6-7 aylık bıçaktır. Tak. Boluy. Yarın öğleri yok. Muz olsun ben. Kanca sıradasın? Güzel. Muz olsun ben mi? Muz olsun ben mi? 150 mi? Allah hükümlü ki. Allah hükümlü neyse çok. Hadi şut. Allah tolla. Şu kancadan var. Yarın neyse yok. Şef kanca o? 140. Muzoz var mı yok mu? 4 ay boz. 16 litre sütü var. Kancan tuğdu? 3 tuğdu. 140 mı? Mazun. Yaptı gidelim. Çoğun oylar. Ula Allah hükümlü ki. Kanca sırayız? 170. Muz olsun benim. Kancan tuğdu bu? Kancan stoppa? 4-üncüsü. 170 mi? Bazar kanca verdi bana? 150. Kanca sütü var? 17 litre sütü var. Жақсы bir öyle mi? Tamam. Üçü. A bu kaç? Buna 100'e verir. Bu 100. 105 lira. A bu şu ise şut. Şut. 160. Balası erkek. Balası erkek. 160. Bunun kançanı tuğdu, kança sütü var bunun? 4. tuğ. 16 litre. 4. tuğ, 16 litre sütü var. İyi mi? O üçü öğrende sıkarsın değil mi? Boğazdan mı? Ha, boğaz kança bu? Boğaz 120.
Төрттү туылып тұра бұл, Жақшы номер қалдырасыз ба? Номер. Номерін жазып. 0551 0551 51 05 90. 51 05 90. Қайықта тұрады? Қайықта тұрады? Соққылық Тоқтоғұлы 46 дейді. Так, бұл семіз екен. Қанша екен бұл? Сатылды. Қанша кетті? 100 мың. Боз бұл? Етке өй? 100 мыңға кетті мұна. Ассалаумағалейкум. Қалайсыз? Жақсы ба? Қанша бұл екен? 120? Қаншаны туды екен әмі? 1, 2, 3, 4. 4 туған ба? 5 туған ба? Sütü қанша бар екен? Bilbeysiz ha? Қанша сізге бака бұл? Да. 100 deydi. Жақшы. Мәке, 100-ге кетіп тұр. Çoğun, etke. Semiz. 99'a kettik даже. Ровно. Ayga qancha ekan bular? Va. Qancha bu? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qanday? Mana aka. Onlaydan yaxshi ko'riladi ekan. Qancha bu? 18 20 sütleri var. 120. 18-20 litr sütü var ha? 2-3 ay boğaz. Bunun parodası qanday? Чорна пёстрый. Qanchani tuğdu? 4-chi tuğdu deydimi? Bu Alatov 3-chi tuğdu. Bu qancha? Bu 120. Bu 3'te tuğan qada? Bunun sütü qancha var? Ekoy biri o'xshash ekan ha? Tak, bundaydan ko'rgazay, kunga yaxshi ko'rgazdi. Bu sütü qancha beradi? 18 ga cheyni. Bo'z emas bu? Sağan bo'z. Yaxshi. Nomer qoldirasizmi? Жүрміз, қайғында тұрады. 8 aydan boğaz mı? Şüvetsler. 8 aylık boğaz. O 3 övü. 2 övü. Bu simental. Tak. 7,5-8 aylık boğaz var. Bu simental, bu ekör şüvetsler. Birinci tut konajlar. Bunlar bağısı kança yani? 145, 155. Arka 145, bu 155. Ha bul. Bunda 155. 7,5-8. Bunlar mesniler da, priyejiler. Çüydükü değil mi? Nomer kaldırıp etiniz mi? 0558 0558 08 08 37 67. Dostlar çalaslarına. Boğaz konajınlar. Үйде дағы бар дейді. Саған любой парадан табады екенсіздер, короче. Так, біз дальше кеттік енді. Қанша екен бұл? 190. Өзі осы мен. 190. О, жатқан баласы? Erkek torpaq. Өзі қандай порода бұл? Norveşka. Ha? Norveşka. Norveşka. Бұл birinci torpaq ғой dey ма? Екіншісі? Birinci dey. Қанша sütü var bunun? 17. Бағасы қанша emi? 190 sürü otağız. Adından düşmezler. 200. 190. Bir öyle özü daha var mı? Bir öyle. Nomer kaldırasın mı? 704. 704 01. 01 08.
0848. Norvegiske. Uy керек болса достар, çalasın. Ala. Süt bağını bu kancaga mı? 170. Buz olsun. Tamam. Muz olsun ben 170. 8 деген номер tablosu var ekan. Jağı da. 8. Так, бұл қаншаншы торпа? 2. Екіншісі. Қанша sütü var bunun? Туған 2 gün oldu az Umuz'da da. Hatta 20'ga şey. 20'ga çeyim berген birinchisinde. Екіншісі. Паралас қандай? Amerikan. Amerikanka. Жақсы бір өлесіз. Номер қалтырасың мı? 770. 0770 27 27 00 16. 16. Dostlar çalasızlar mı? Amerikanka. Buzoğlu uy. Aa bu Tokol kimdiki? Tokol. O Tokol kimdiki? Qaysi? Qancha bu? Qancha bu? 110 sıra 110 mu? Ekini tuğan. Parodası qanday mı? Amerikanka. Amerikanka. Qancha sütü var mı? 12 litre. 12 litre sütü var deydi. Qancha bazar bağı berdi berlek mi? Berişti. Qancha? Qanchaga to'xtaydi? Berga turgan yerimiz. 90'dan aşağı benim. 90'dan jo'g'ori. 97. Bir o'lami? Yaxshi. Mana shu bo'y. Alloh ekan muz olsun men. Assalomu alaykum. Qancha so'raysiz? 135. Qanchasi torpa bor? Ikkinchi. Qancha sütü var? 18 litre sütü var deydi. İkinci torpa bor. 135. Pazar qancha berdi bağı? 125 beradi. 125. 125. Yaxshi. Uylar to'ltira. Bu jaga açıp ketken. Bu jagı жылқы bozori ekan. Aka qancha ekan bu shvets? 100 ming. Burada shvets 100 ming so'm. Boz xunajin qancha ekan şef? 165 görüm. 165. Qanchalik boz ham? 20 kunning ichida to'ydi ha? 135 görüm. Bu 135. Bu nenesi emas bu? Yok çok iyi kötü ikinci tuğ. Kötün ikinci tuğ. Bu qancha sütü var hem bularning? Bu 16-17 litre berdi. Birinci tuğundan. Buldağı. Bu da. Жақсы. Kötün boz. Номер қалдырбайсыз ба? Kaldırız. Айтыңыз. 508 0508 27 90 27. Қақта тұрады? Алтавкада дейді. Достар çalasыздар. Ала үйлер боз. Боз үйлер керек болса. Дырыя керек дейді ғой. Жылқы базар. Чоң жылқылар. Рейс нарқы жағына кіріп Так. Құртқыларды чешіп салған. Қанша екен бұл? 125. 125. Нормальный шубы. Қанша екен бұл? 200 мың. Сименталу не бұл? 200 мың. Bu kaç aylık boz? 15 günde to'ydi. Qanchansini to'ydi shunda? Assalomu alaykum. Yoshlar 4-sini to'ydi. Bozor qancha berdi shu? 175. Qanchaga to'xtaydi?
190-ға, мынаке. Жақсы. Бұл алайчы, ала кімдікі? Қонажын оқшайды бұл. Қанша сұрайсыз ба? 190 мың. Так, қанша айлық болғыз бұл? 15 күн, 20 күн. Бұлар пародасы қандай бұлар? Бұл черно-пестрый. Нарқычы? Алда черно-пестрый. Жақсы. Номер қалдырасыз ба? Басқа жоқ ба? Может, соларға çalып қой. 0707 13 53 06. Қақта? Беловодск, Садовыйда. Çalасыздар достар, мына. Алдағы қонажан. Андай алған. Ала. О, қонажында үйлер кімдікі ма? Бұларчы? Бұлар қаншадан бұлар? 150. Швец. 150 мың. Боғыз бі? Boz 7 айлық боғыз. Қаншан туған бұлар? Марқысы 2. Бұл екіншісі, үшіншісі. Базар қанша ерді ба? 138. Қаншаға олады? Тоқтайды. 150-ден 2000. Жақсы. Екеуітен Швеция ғана? Номер қалдырасы ба? 0502 05 96 16. Только WhatsApp екеністер, çalастар. Қанша бұл құнан? Өзің келе өресің. Çoğun eкен, onda alған. Так, соқылықта ұшындай бағалар достар. Мақта ондай ойлар бар. Çoğun, мына базар. Бұл Алатау қанша екен? Швец пе? Несі жоқ. Байға қанша бұл? Симентал? 120 мың. Мұнаке. Видеоны аяқтаймыз достар. Өлкі лайкты басып қолдайсыздар. Каналға қатталғанын ұмытпаңыздар.